Nedorobo wa Johannesburg vho-Phalatse vho ḓivhadza nga thandela dza u khwinifhadza themamveledziso na nḓisedzo ya shumelo kha tshitshavha. Vha ri Dorobo i khou ḓo shumisa masheleni a lingana bilioni 2.8 ya rannda kha miṅwaha ya muvhalelano miraru i ḓaho u khwinifhadza tshomedzo ya nḓisedzo ya shumelo ya maḓi. To stabilize electricity supply in the city, MMC Sun led the approval of the city's sustainable energy strategy in January. To support this work, the multi-party government will be hosting an energy indaba in the month of May, gathering all relevant and related stakeholders for their collective input into resolving Joburg's energy crisis. Vho-Phalatse vha ri nga kha u shumisana na vha sekithara ya private, Dorobo yo kona u swikelela u vala madindi a badani a tshivhalo tshi paḓaho zwigidi zwa sumbe na maḓana maṱanu kha vhege dza sumbe u mona na Dorobo. The entity will also mechanize its fleet for better efficiency, getting more done in less time. This plan will include the purchase of new compactors, street sweepers, and other specialized vehicles. Nedorobo vho dovha hafhu kaidza kushumele ku sa fushiho kwa miṅwe mihasho ya muvhuso mona na Dorobo. We, as the multi-party government, outlined our new vision for this political term of office as a city of golden opportunities, a vibrant, safe and resilient city where local government delivers a quality life for every resident. Vha maṅwe mahoromanedzi ḓoroboni ya Johannesburg vha ri vha ḓo bva mulomo malugana na Tshipitshi tsha Nedorobo matshelo nga Ḽavhuṱanu.